la nero sai pa la rem. Yo tengo Apoyo. Apoyo, tutual. Apoyo. Apoyo. ndio. Apoyo. Ndio sawa. Apoyo. 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 Ndio baba. Berarti mau bohong. Nato Big look at you, man. Kalwentie, miere bet kimoy. Very good. Eto lwen, ilwenyo we ibet ki yemi mai tiki ni ye igi. Mamiero chope. Gin matelo moy me achiel era yepe jami lwen onyoteko. Eto jemi mapigi tego maini mito chope. Mai le mono ke luoni kos. Ileva choli ke luoni la pi. Be chako lwen ata. Bene lwen kari koi tekni. Kari tiki moñ madungi ni kala pi ni pere. Kiyiri yulet. Amadiang no well. Dong ana miro do foj pot won kom. Ojo. Kachiel ke executive mamege ma eno nyurugi. Kidong un ma unu gore kany ma opong wa kaberu mano ki yubogo. Mano wati dikal en menyuru ni undo niang tien lok muwego wano tika otomony enini. Jomogo makwano Bible un wi upoi kom lok pa Daudi mao chere balweny ono chogi chodong kum gibedi tete piluor Golia. Eno a kika kwatu romi chi ubino. Chogi cho gunena wobi ni ubino che waini mani inke bina timongo. Ineno chogi wan general kolo kumwatika miel. Initami ini tuero. Kenen la cho ni kong. La cho cha no dit mo. Wan mo do en cha no yam kagi boke wa do. Kagi wacho mapia ke luo niyo bibi ne kongi wai kong wengi kuko. Kadong ke wacho bibi la wa para rio. Niu bibi chani puru tien kituba lo ena egolo ki ire. Niu bibi ni no pe winyu lo. No dogo pon ire go edo no. Luet kituba ena en kwanyo ko doki ire chike nen kong tuan girna kumeno. Ena ye Golia maki wajo ni no bedu kumeno. Endo Daudi upenyo la penya chiel. Ni wunma kumutika miel kiluoro ni. Tien lwenyo ni mono tie kejepeke. Dong tien mirwa aki kany ma watika niang tien lwenyo eni. Me achiel mirwa roch gen palwak ikom lutela. Ilevel weng eni pe lweny pi mau keken. Eto lweny pi lutela mukene. Mamiero wano ten quote kachel kwetgi Kampala parliament kite dero kany bene mai kingi chi ye wun jomo kere mauti kachungo tenu quote enu ni era yo wego lwenyu giri ya Acholi pe watenu quote ni pieni uno wano mare tutwal era watenu quote pieni wabiru kaneno chan malu tuati ye Kadong chan matika di Acholi ni peromo ripulutela. Kipeti ginumo mabiro biripulutela ya Acholi kanyi. Kumberi dano wachimarai. Doi karma ana biro kachung. Wano nero yoduju me kupe. Kilutela magitie city. Ikindul ma ana ngeni tegi kero bedok matima tek.
isiti kany ena ye Forum for Democratic Change maginoni FDC ang'eme ni malupe ki loke payamo ikidme wibieme Uganda jemi mogo twero nyupe ento iyayom ni un tiema ochungo ni king ite party me FDC ana logo machunya tek pien wega titiwu President mukwa me FDC maobedo Dr. Besige kama eno kwa oye mawego mony obedo headquarter pa DP mero ene kama eno kwa oye wan machalo Uganda Young Democrats wane wakwa jole kinwado chako poke karmadong eno chako party pero no yup tieni kibet ki front achiel me loko gamente lok ego ni miero unu ng'e dong miero ng'e bene ni jemi mapoko wa pe jem maduong' tutwal ero miero wa yinyo jem maribo wa kumberi mawano tiga lok ichawa eni amiro wachu jemi maribo wa me achiel wan machalo DP pe watigi luchung kaweng dong miero wa mak chingwa waten kuot ki party chalo FDC we wanen kakama luchung pa FDC jema tego ma wan bene wapeke ki ng'at mo matika chung miero wano to te guri pala chung enoni we okari mero gin maribu wa kama DP bene tie ye kito chalo man anakati oni me chung me cher parliament kumberi ani ya yom ni wun bero moko tam me wot kachel kweda gina pire tek wamiro lutela mapegi bile wiwa wamiro lutela magi winyu lok an bene amiro no tam kibotu pien pol lutela matika chuni kali level me council mogo an pange yugi wuna dong miero wacha ni Mao me kwa moni tie en pe we ata pien wan bene ke Gulu wa jula peti la tela mo matugi kati o ci beru matek dano beru chalo moko maj mogo ke gon ka ngere ki chi ka do mogo ti de wachi maj do mogo lok me ario ena ye kwena ma wano tiero kwede bodlo bol kui alego ni kita Bible ponyo wa waduogo mabe ikom marach jomo kene pimiel kom kikiniga gitika jako loko gata lokeno ni petimu ginu mo ka wano tigi lok kong wakat kuyo chi wabi waju lok maono wamiero waju nen pien no waju ne dong miet pien dong wajoma no rong waloe gini waker me dwako lok wadong benupe pien lutua nyenye wake chol piny in ko idony kamo kama nyenye bedi waye teke chwinyo la puti tap de nen wechi don lego ni unu pret chalo ta ka weng kamo tiere ye pien ka piny chol jami penen mabe ineno tol no itami tuol wan ma wadoe kin gangi mugo no ki kamiela yide tiga dok gang inena jurti tami dano kai rute manok enbe rute kai chao makuwot enbe makuwot kai yoi ngwait no enbo det kimwaji kori No iti nungu duaro. ento kai tiga wot kitoch teke minyo toch kumanti wai nen ko mana jutdo alego ni wuni eni weng mau te kanyi ubet chalo ta kamoy ken mau cherye me adek kwena ngo mamier unu te botlo kin gang kilo bol kui kwena na ti kwena me gen renyu gen yot tien machalo dana chunywa goro
an wi apoy kar ma fuda tidi mo apiario wi abungwen neken wachero ka lok ki dano matie IDP camp igoro ka choke chalo eni chako lok ki dano iwaini po beduo lwenyu betum richaju beling kem eni kibi kerogio wabi dok gang ngati mo ilu chie waji latien wawinyu loke ato wan pe watiki ni ye wanu betoy kem dano waji wiwa ni wabi toy kem ento kuna kumeno ni wanu medo kirido ni ujon na ubet kigen kem eni kibi kerotegio recharge bene billing Lokman mechero ka Buri Cathedral, Buri Holy, Buri Post Office, Buri Odiat, Bikaro. Lokman ni no won gang. Tika yer moranga kia nyogi ki kweyu. Bano o ki mutaka me well food. Wano wajini enu ni biket. Wano bi dog gang wabi furu fu, wabi rocho pajuwa. Eto ngatu no ye peke. Ento enjo achele enu ni. Jui kaki tika lega giwachi kemerubin kun ye chuchiwa chuchok mahama karo alibari angej gitigi genni obedwogo bene wan weng watigi gen enuni chingo magen waberu ki gen ikom jami ma mir wajo gini me chel ni tela twero loke Uganda na boy o paremo Miero waberu ki gen enuni Tien ka kugo tie lobo jami weng ma watiga wajineni itwe luo ka choke me bolchup ka recharge tiga koge ini twero wachini kikel maji electricity ka montie karma montie na nga miro neno maji kiwai kiberi chol ping weko pekineni ka lwen tie nga woro ki guriati dan weo no woro ki lu Gina pire tek ena ini miero wabet ki gen ni Uganda ni gamende twero loke da boy o paremo me ario wan machara choli miero kwa wachak nene be wabet ki ni ye ni wanu roma ki kaka mo kere ma Uganda pedok wanen kaka moni ni gendok gitila mal wanu roma wan machara choli Lutua, lubang chwewa, waticha luchente. Ini tami, tili ngali bachel, mukwar kwa, muyech, magwake mwana kudok. Kai poro ke tili ngali bachel, manyen, maigamo ke bang. Itami manyen ni wilu je maduong loy mukwar kwa ni. Wale wilu weng long. Eno ni, ena ye kita mier wano nen kidano me wilogo ni. Kawa tiki ni ye enuni chi ini bi woro mano wi malo kono in latin kono in la dit kono in dago kono in la cho kono in la ngolo kono ruka ni ning kono kwano kono pe kwano ibi wot mano wi te malo mier wa bet kini ye enuni pien kai tiki ni ye enuni chi duo office mo ke ken Mano ini teki ni ye ni ina nywali me Uganda. Matuero ni jenge kompenchik ini tema chalo citizen. Me adek lobo Uganda ini weng peti kamo kama wang bu peye. Peti kamo mapoyo peye. Kai chet kasese kuja negotime. Ia chuli kany negotime mapol. Buganda negotime pierabiro ya bungwen ki chelumbara na ki masaka go weo keto we ngom ilwen merie mamin I West Nile Karamoja Teso Uganda ni miero matoput kani wachera nyim lobo we matika don chake ki matoput chalo South Africa ginu we war Mandela Piano telo lok me matoput Lobo America Luenyo beri kuma Budlobo mamalo ke budlobo maping
American do ne ke kengi kidong lwen me wi lobo kumberi noni lobo Germany ki lobo Britain gin kumbe lurem inoni Germany ki lobo Israel kumberi gin lurem ento monya itila ubulu luak me Israel chalu riu maki loro wigi ot kage kiro gi chali kiga kiro be kage wao gi jemenu timme ento pieni ku maru put kumberi note tikin gi donc premiero wanen ngade mo ken ma aki kaga mutimo ginaraj awinyu kany kiberu ka kuoto wa ni chulu nego dani luero an wa ka chuli mo nego dani luero tie an pe ticha me gengo ngeye ento ticha me wajo ni kaga weng tigi dano mabejo kaga weng tigi dano marajo ka ngar mono bal ki keme kwede machalo en pe ki keme ki kaga ne kamo ganda mo timo bal ki keme kwede ento pe ki waini luloka do romo kum dano ko ini nge luloka weng mai bilobo ni onyo kirano ki wayo ni acholi do romo kum dano karmati ka chungme beru president achero ka lok ikaberu makiluoni nakaseke inge loka megumo ilo chie wajini Mao ini wachi ina choli awe ana choli ni wuna po beda ngolo ngutwa kanyi awe mod ba mego an chia lengo ni weng rempa ngar mo pe chia kai ne acholi mo ma ngolo ngudano kanyi luwe kinye pe luwe kinyin kagane eno ni gina miero wano phone kilo tien wa kawa mete Uganda ni odong uchera nyim Uganda ni por lok mete pia nyimpa Uganda pen chik me Uganda mira roja pien yamuno watiki chik ma wachini petwero chung meberu president tien makara dek ka ini president nyeritel lobo kiriyo keken eto enuni palameno lako ki wajibeni kamwagani kar pier biru ya pi pedong mieri chung palameno lako enuni obene tien lokani Uganda kumbedong no tichalo mutaka ma break pege eno no tam limit kadong ke kwany bene break man me chingi age limit kumbedi dong tiemeri chalo mutaka labo break ilung yo mading mayo ne beti kona pimeno miero wa bet kilo tela machingi pe miel machungi tek ena yo we ye man me la rope jeni papa tetie unu tika yero dan mo be chero kachung pe wan e Uganda dano maki woro dano maki winyu loke ento dano enu ni bero be dano maberu chala yibi mayabu dero chije mabejo bino pajo mero era ye tien lok mechuni la wo ngad mono penya kin lu cho gazeti nipingo email chero kaberi MP ngo mai tami MP ma wati kweri kumberi pe yatemo anwa ti makija patwero gamun la penya nuni pien itugo dilu miero wangolo ko betie wan ma cher parliament pier bungwen wi abichel ka dok wa dok tien mario wan jo kere wa wego pi wa kenwa wano wa cher ma wa wajo ki luak ngo ma be cher timone wego no ka ki penyo wani ngo ma po timo ino miere po ki gin ma en wa chebe timo wan wa ni wa be cher parliament we kuju duogi manoki loga ki kony wa be cher parliament we ke ket matimo ki jalumugo makeloni amnesty komberi no walo tino bulu mogo magiti kingang kipenye ni Mao ma tika loke nyendo timo ngo kuntike amnesty certificate gange eno we hotika wot peke mare peke tweye
pi lwenyi kom gamente pien ng'ato wache peke be peng'eyo ni tichwa en oweko en romo lake di town ni ma pe tie luzira e buch gin ma adek wan wacho ni gamente miero kup wat ki Sudan wek Sudan wek chwako kony wek kero pa konyo duok piny wek konyo nen ni gok miero ki loka loka me chopo peko ma wati kwere me ang'wen wan wacho ni miero ki kete IDP camp go piano down tiga to ikar chano dano alibario to chabet ki chabet i IDP camp mauno ti lao iteso ki Acholi 2,000 deaths per week mauno dano matopi kita kwoti kwere camp ono duong loe joma to kirichaji me abich wan wacho ni wamiro loja lwak wamiro multiparty jo keno kwero wan wacho ni pero go chel lo kanchi waini yaka de ti chel eni indong la movement dar miyor bena gonya chalu kit melegani jo kene legi chambi jo kene legi chambi chel mogo legi ching chabet mogo choya ria mogo no rutuan rosari o wai choe mogo lego yo ngom ke wiye be miero chik mo betie mageo ngare mo lega kita en miero kwede en party beno bedu kumeno koni mete ka chin kuman mier beda gonya Uganda koni mier tim chin kuman mier beda gonya kai miero mieno ne bere ma ngina kuman mier beda gonya koni chimu nyikchi achel mier bed kumeno kona lama ni fungua kono baj kono kweri kono ngo owego iwa beru kachwe kar mawano neno tima ranyi ma otime kanchi abichel multiparty beru chalu chuk ini ye ta chat mono chet gire chuk wek lu wila yo kwe jamine ero pe chao foru neki dok chuk pe biru kudoni jut anna tiga donyo ki nyanya na ikero wa nyanya na wa igoya riema ko wek lu wila yo wek nyanya nani odok gire mapege gudu ti angur dongwa ka chao kelo tungulu ruone mero ena ye keloni political marketplace mangara chel miero chat mege ena wano ti ye kumbiri atawo un bo tiga neno wan mo tiga chuni ngara chel tiga lo kapat ngat man bino mogo tiga lo kum no wodki mogo tiga lo je magi timero timone donc kipotwa an ma beri parliament jemi ma wajo ni abe chera timone ma oi parliament ko ergi o weng petie MP mo magi jwe ma loy an kame jwe cheken ba ke jwe amu karo kare ko endo kumberi ma logo ni pieni jemi magi kwero ni wano choy ko piny wakero i choj magi luoni minority report tien lokani kari wunu nok ka kwanyi yo mati adabi nen kari wunu duong ka rueny beno be rueny ko un maduongi te jal mo yamo no nye Galileo karchano jo matiki kero ma kingi te wa ecclesia katolika no ki wachi ni chia ye wire inget lobo ai kero ma chalu chiek ngamiero in ye kari in ngeni gina mogo eni pege teke ke wajo ni chia ye wire in miere wachi amen yen ka ko no mony kweri ero Galileo wachi ni malupe ki kita araniang kwere ki science maana kwano cheng pe wire loba ye wire kitero kimedine kone ero kikero manok ba dong kwere wa ni eto lobo wire Weng pi ada pe yot komberi dan weng mogo chaden ni lobo wire eno dano to pi loke nuni ena ye wan beno to ni jema beach ma waji parliament miero time ero ya yom ni kumbera tima kwa jema yam parliament kwero ni weng parliament yego
chik me amnesty tie multi party tie wakumu wat ki Sudan te IDP kambo ket por logo beru tie Juba bene watie te multi party teni ma an fuda ko ena yo wego neno maxina petek macharo MP do wego pa beru ki kero me gamo lokom la memba mamegwa bien megeni berchal tuku dilu mogo mano wangolo ne pege kade penyu ni ki moradi iwa ni agami ni golo pege do itimere ka tuku wokinang eto wangolo mo pege mene e pego pala tera mamegwa eni chero mere ka tuku kuja pi belogo la tera miero betki jemi ma en chero kalwen pigi maneno ko kamaleng da girulo ka kitman won kom ojok gin mai wajo ni an mier wiya po wili kom dano en ana ngi wono tiki yelle mamegu ma wono yelle kono chat angi bene pero pienti jim mogoman acha ko winyune ma ono pange ni tikatime ani ange manyen moni kiloni pade o jonne megi wati maraj kuman makun ara ya won chiek mamir mo cha denni chene maki ngoli uma mamiero keri wi chene ma duogo ni toro chiek ma chiek ke bot pol group me chup weng ni ma pia neno mia chelo karo inge kui no kero te group ni magitiga dio daro ni Logmani pade kono rotol kono ngo dio boda boda gi kongo lutua iwaju be awinyo ni wa national ID ki chokoli weng won kom wo pe romo keme kwere kapie chako nye nying tuo ni dongwa chako go nguna yo waju bene ni kono pade kono rotol kono ngo tuo mapie chako nye pe chang ikar ma tuo silimu binu dano pengeyo ni tuo ni moro beru ngo mogo wachi ni tuo jonyo ko tuo ngo baka jomo kwedo kuchako niang kuchako nying tuo ni kidong kuchako keme kwede watuo man makiloni corona ni iwinyo ni ngari moro mo jiero ko pidak ya piera dek ti we kitua ngo mane jiero pe chok ebola gi ere kare madong ke chako nying tuo eguni ya te bero chako nen dong an pa bi poke ke wun ma tie en dong tien ka choke wa en makari anabe akai ni wun miero bedong machalo moy me konyo kora bere pa ngeyo kitara bituro kwere banya wu ken kumberi won kom inde kero tuon banya moy wiya dong ma abe akai mana tiki banya wainge kato kuibe na tiki tuon banya ento nguna ye robet moy merwe yodano me chero kapolo kui melo kidano wekpe man akat kar man mage waini okaro doni ni okaro eto yeje ni tu gimaka buja miero watuki goe mere knockout kikome amin yamo wajo wajini knockout pire tek pien kai goe down knockout pedoki piem pegi romo yilo na yila ni ena yo loyo wa we ko chung kitiere ki mie medula ni oloyo wuna ye kumberi ubetelo wi moñ me campaign en bere eni pobe bero ka choke ma gike madong no kui chok yo do waluong udong metimo training we wuna yo nyut kidano ni alama na ubedo kweri peti ngare mo mapeki kweri igange wan we ontiki kweri
kwera ye piri chulo kwani chulo ot yat ka kumilit ineno ma giki bene notika kuri kweri era ye gwaro ngom kama kikeri yene dong ana peke kala mo ne kwini ubetum maber pien biro ukeken kumbera ngeni tika kero tuon pressure pien ana ngeyo kita une FDC utiu bere kanyi awani bere kitim mamega me NRM awani kati party matiki structure matek isiti kanyi era ye FDC kado ngu biro ho an paromo wego wata ana tika neno wu amete bene achak kupe kwedu wainge kui weng mira nen kid mana romo konyo wu I dok tich ma unu tika timone yen kwa miru mete amita bet chok kwedu kita ana gira juya beru chok kidano mangeni kwedi ikindano mana ilu malo uberu ngat mano yamti FDC umberi dong mere pilok mogo ma urupe Kampala kuja era ye mego beti aolo chan mego enuni ka ono pe an ono pe cher parliament piero no peti ki kero meti mo campaign I Gulu ma ono dito go ma kwa go Gulu city kwa go Gulu district o kwa go Moro o kwa go Moro o kwa go Noya pien eno no tie councilor bedo ngado no entia piem kwele no minister bete akeju Gulu ero ana waini mego bini bedo ka ngera kany we kwano wot ka chen pien wano no wamiti wabet kidano ma be logo pa Acholi ki come I parliament an paneno pat ikare enuni FDC beno mi achwak me beru won kom me abich I Gulu district ti wa ywe I Gulu o kany mabe wa yubo eto mandong lu buch poro do choro madong nuoyo pu maki buja dong raj tuare chere keme ki lum ede no man maki nyweno ka nywena mo ki tiu lum wa ki tung kuja ki biru ki umu ki kelu lobo ki umu ki lum mano pe ki puro eno ni ene peko ma wano tiye dong wati ki tij matek meneno ni wakaro kui bene dok wagwako kui ene wati ki tij bene meneno ni wachobo peko pa Gulu ana tiki kachoke ma megu ma ana be luo la chincha winyi je ma ana be timo la yopo studio pa joma miro yopo wegi studio miro be tie pi Gulu wamiri ni city kany wabet ki team ma odilo ma eno ni obechake obene Easter chot mano team me wod zogo weng miro be tie mano tiki uniform pien kumberi nama mo yueki Gulu kany ene dong mero peti galo wang mo mapat mero galo wang madong wayuek pire ene ye mato ko alego ni waberi wunu ki galo wang mapat ki mato ko machalo tugo machalo we kiguma be Gulu mo gitika yele weda Acholi moni me Gulu kany tika du ki Kampala buchero katuku dat chero loyo dano go weng ono mit me mutoka tika biru kwele kendo kani kuna peko tieni edo wan beno tika kwete wabe beru ki stadium ario stadium maditu beberi Gulu University stadium Mario beberi peje ma beberi international the Yopme African Cup of Nations stadium enuni kari African Cup of Nations karo no donkanyi badege wabere kibe mero romero we obet international wagudi ma aki badege kibe yubo kado kibe mero gudi ma woka boge metero lera shortcut
ubeberu tamak jemegu ni weng miero mini wagen ni Gulu City ena etwero beru city maloyo ki Uganda owero locomotive road atamo de winyo pien Gulu kama Gulu tie yeni Gulu tiki gudi abichiel ma aki ye Petty City mo Uganda ma tiki exit abichiel chalo Gulu City don wan kai tikany iromo chere Mason Fall kaneno le iromo chere Kidepo kibe yumu yo en macher moro to ni karo ngolo kitwa gago kadonya bim cherwa Kidepo National Park yen lokani wan kandong nge ka ngwen tika chwe gina miere tim ene dong miere kwany dok ma chieta menyo ne bia no ngwen mo ma biro wai odiba ka biro ge biro mogo mano gitika galo wangi gina rio no gitika la te dokira eno man me ngwen ni come ne miere chieta menyo ne ini come dong gina mono luoni opportunity ni obeberu maduong Gulu pira tek mada ana pe kya kala moni anyimwa beberu mabe bere kan un jo maungia unu tie aneno Tony ticha menu veterans machon wa 96 veterans mawano uyele kwetki Gulu ni eni wa mayo ki lak nyang ba un jo moken tutwale un Gulu undo logo matere de Gulu ponge kito no Gulu te kwede mema yo Gulu we obet city palwak wadano to ye wan kanyo no ti jalmon no nye kanol sula ni mo water pistol kati ya logo le mono mo gom ye pistol kuman ni you mawo you are not going parliamenti. You are going mutually. Tika waju kila chumba. Mera ene Gulu mawano timi ye campaign. No watiki la money kiluoni sajeno mara. Kinero kachwaka kigwaro kichero kibola kwota gadi. Ero wando no wijmelu riu ni jeba. Waluo kachoke. Cha tuki waji la wachel ni wachiru ka gonyo mara cha wot mechere barracks wacher wachungo ga nyim barracks wachako wachini wamiro mara kikwanyo mabucho wenki kota gadi na wi monyo wayini ngata ngeni ngata tiki bal mange balle udok tungkany ngata wachi balle pe udok tungkany umara chungo ke die tuwe inko ni angera pangeo bala mo enta ngeni ke kera kan pi chwako mau don ka chwako mau beru bal hundong ko wacha da dit mon mau no loyo kunu da wi intelligence no ginoni Charles angina te general angina paka tiene no wachungo go idog barak paka kigonyo mara wadugo kwede mero ena ye kiluoni tela la dit mo la wo chwala kwena ano bedong wiyo wilo ni ana ya yele mateko we kigonye kiluzira chikatini wenye ni Mao ni utimo ngo an pa kore kom lutino matino eto ludiru ma unu neno ngo Mao time Gulu kany ka ulogo kumeno anda wego bon la chweja yedo la chwej miero nenu ke wang mati lo kapanda gari bene kimago walutino matiki buk kiti acheri gankwan kaki wachi ni gunyo anyoa chako cha achiel wacha bor no dano nyoa wicheng en Mao wachiel lichero kunume waini jone ni balgi ngo piero no ana kwano chiek ba ajemu kunu jemu mo paka kichako gonyo dano mena ye kama wano woge ye lutua wi wape miero wil kama wa ai ye
pien ka wiwo wil ka wa aye wo be chako tamo ni dong wati maber Richard Giroling ero lweny pio tumba budwa tigi lweny me lweny kom chan dong won lumema me Forum for Democratic Change mauti kanya ki joma bok peti FDC watenu wunu kuot ana bitenu kuot kwedu abitimu jemi duju meneno ni teams matika wore field kuberu ki jami lweny weng kitamit neno miero oberi wiya pien mony pe lwenyo nono ba pien ka Richard tumo jide winyi tiena ka pe konya in be tie ye eno ni an pa mito time wachiru una nyim la bonruoro kumberi wa balancing jami godong pien mafuda bira ni ono pepe pien jomo kinywalo gi uno dong ana okikany an mo apiera riyo apeke ground kany ba atimera team chalo ken muchero ger kadwaro le mage man kumberi adugo mabena adugo ka lipa ba pien tuta pi pete mo kitiena riyo weng aberu ka pi mo ne kitiena pieni noni dano mogo dong gilogo ka penyai ento wa designing style me campaign jomongo tamoni ma wori apara bungweni dong watieko campaign pegi ngeni wadugi phase mario ero phase ma dek anabi wachu ngo ma betimo pien meno no dong do madong warero mogo madong gilu yera chalu bogi kiwange kiwiya jut dong beberi weko gudu ngom ikere wiya jut kai wao meno ene beberi face ma dek kine madong no wadong ki chabira chel no jo kene dong leb gi wako kangwech Gulu kaj amiro wachuni kumberi aloko ki pol group o weng nanen lawi muslims ogona chim pien gina po ng'eyo ni ana yatika kubugi ki joma mini ki kony chalo gamente betaki gina gwok po ng'eyo bora eni an gera pa mar bore kena la cheng chawaji te gwana waini an pa beri chalo mien gweno makari bol toy mo mari tiri chide winy wo ne kin gang miro chuo dano weng ni pien ni bolo toy ne tikai wai kom dong wanene toy ne no la en ana beri chalo taki bolo tuon toy ento woro gi remote pe wo bene me kego it ngari mo ti ukera poka kin an ma beru taki kimien gweno moni matiga wo e Gulu City kany ni kone timo ngo piera noni ka poro ki ukori mafutie kitumbora noni pia timo gimo pe miero bena waji ti ana per foi wo pigen ma uno keri koma o mede una nyim kiti da chwejo gwoko apo e